umuhuzabikorwa cyangwa koordinateri wa AFC M23 Corneille Nangaa amaze kitari gito ahoza ku munwa we ko yashyize Felix Tshisekedi ku butegetsi ndetse ko ari we uzamukuraho. Ibi nanone byagarutsweho na Joseph Kabila Kabange. Ni amasezerano yabaye hagati y'abayobozi babiri, ubwo ndavuga abakuru b'ibihugu barimo Joseph Kabila ndetse na Felix Tshisekedi, yatumye Tshisekedi yicara ku butegetsi. Aya masezerano rero arakomeye cyane ndetse yakomeze kugenda avugwa mu matamatama, ariko nabashije kuba nagwa ku nkuru iyavugaho mu buryo bwimbitse, impitamo kuyibagezaho mu buryo burambuye. Uyu munsi rero tukaba twabateguriye inkuru idasanzwe, inkuru ivuga ku mabanga akomeye y'ishingwa y'imikino ya politiki yo ku rwego rwo hejuru muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ese baba baribajije uburyo ubutegetsi bwagiye mu maboko ya Felix Antoine Tshisekedi mu mwaka wa 2019. Ese wari uzi ko hari amasezerano y'ibanga akomeye cyane yasinywe mu gicuku mbere y'uko ibyavuye mu matora bitangazwa? Amasezerano yagurishije amajwi y'abaturage kugira ngo hakingirwe ikibaba ibyaha ndengakamere byakozwe n'ubutegetsi bwa Joseph Kabila. Muri iyi nkuru rero tugiye kwinjira mu mizi y'aya masezerano yakomeje kugirwa ibanga rikomeye ku rwego mpuzamahanga ndetse no ku rwego rw'igihugu. Tugiye kureba rero ingingo ku yindi ibyo Kabila yasabye Tshisekedi n'ukuntu ayo masezerano yaje kuba intandaro y'amakimbirane akomeye ndetse n'intambara ziri mu gihugu kugeza magingo aya. Baranange rero kuko iyi nkuru irambuye kandi ikaba irimo ukuri warahishwe igihe kirekire. Reka dusubire mu gato mu mateka kugira ngo twumve neza uburemere bw'iki kibazo tugiye gucukumbura. Reka twibuke mu mwaka wa 2018 n'amatora yakurikiyeho yagombaga gusiga habaye ihererekanya ubutegetsi ryambere mu mahoro muri Kongo. Umugabo witwa Joseph Kabila Kabange umaze imyaka irenga 18 ayobora igihugu yarageze ku musozo w'ikiviki cy'amahanga ndetse n'icy'abaturage bari bafite inyota y'impinduka, cyari kimugeze ahantu hakomeye cyane ku buryo atashoboraga guhirahira yongera kwiyamamaza. Aha rero niho hakinzwe ikibaba cyangwa hakinwe ikinamico ikomeye mu mateka ya politiki y'iki gihugu. Amatora yarabaye, abaturage batora ku bwinshi ndetse n'amajwi atangira kubarurwa. Icyo gihe amajwi menshi yabarurwaga ashingiye ku kuri, nk'uko byagiye bigarukwaho n'indorerezi zitandukanye ndetse na Kiliziya Gatolika yari ifite indorerezi zikabakaba mu bihumbi 40 mu gihugu hose. Mbibutse ko Kiliziya Gatolika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ifite ijambo rikomeye cyane muri iyi politiki. Rero yagaragazaga ko umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Martin Fayulu Madidi ariwe wari atsindira kuyobora igihugu cya kabiri kinini muri Afurika n'amajwi menshi cyane ntasubirwaho. Ariko se byaje kugenda gute ngo Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo usanzwe wari watsindiye amatora ariwe wimikwa nk'umukuru w'igihugu byeruye? Byo kwiga ko amajwi ya Martin Fayulu siko byagumye ku ibanga, ndetse na Corneille Nangaa umugabo wari uyoboye komisiyo y'amatora izwi nka Seni muri icyo gihe, ndetse akaba niwe watangaje intsinzi ya Tshisekedi bwa mbere. Umuyobozi wa Seni yaje kubyemera rero nyuma y'igihe kinini. Nangaa usigaye ubarizwa mu mutwe wa politiki n'igisirikare wa AFC M23 cyangwa Alliance pour le Congo du 23 mars, nyuma yo gushwana bikomeye n'ubutegetsi bwa Tshisekedi akabahunga. Yashyize ukuri hanze avuga uburyo amajwi yahinduwe n'imibare igahindurwa kugira ngo bimike Felix Tshisekedi. Ibi rero ntibyabaye kubw'impanuka cyangwa ngo bibe kubera impuhwe gusa, ahubwo byavuye ku masezerano y'ibanga akomeye cyane yasinywe hagati ya Kabila na Tshisekedi. Muri iyi minsi ishize Joseph Kabila ubwo yaganiraga n'ikinyamakuru gikomeye cyane ku rwego rw'isi aricyo The New York Times, mu kiganiro bagiranye yasubiye kuri aya masezerano yari yaragizwe ibanga rikomeye, ashinja Felix Tshisekedi ubuhemu no kwica ibyo bari bumvikanye byose. Kabila muri icyo kiganiro yatangaje ikintu gitangaje cyane, yavuze ko ubwo basinyaga amasezerano yafashe icyemezo cyo kubika
z'umwimerere wenyine yanga guha kopi uruhande rwa Felix Tshisekedi. Kubera iki rero yabyanditse, Kabila yasobanuye ko yari azi neza imikorere y'ikipe ya Tshisekedi ndetse n'abamwungirije, akamenya ko aramutse abahaye kopi y'ayo masezerano bari guhita biruka bakayishyira ku mbuga nkoranyambaga igakwirakwizwa ku isi hose, bityo ibanga rikamenyekana mu baturage hakiri kare. Ibi rero byashoboraga guteza akavuyo gakomeye, kwivumbura kw'abaturage no kumena amaraso, bityo uwo mugambi ukuye amatora ukaburizwamo. Ariko nshuti bakunzi bacu, ukuri ni gupfa ahubwo kuraryama. Ikinyamakuru Bwiza cyandikirwa mu gihugu cy'u Rwanda cyabashije gukora ubucukumbuzi bwimbitse maze kigwa kuri inyandiko y'umwimerere y'amasezerano abagabo bombi bagiranye mu rukerera rwo guhindura amateka ya Kongo. Aya masezerano mu buryo bwo kuyahindura meza no kuyaha isura nziza mu maso yabayashyizeho umukono, yahawe inyito nziza inogeye amatwi yitwa amasezerano agamije umutekano n'amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo murumva umutwe w'aya masezerano. Aya masezerano akaba yarashyizweho umukono tariki ya 8 Mutarama 2018 nk'uko inyandiko bigaragaza. Reka dusuzume neza rero abasinye ayo masezerano abaribo. Ku ruhande rumwe, Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yasinye nk'umuyobozi mukuru w'ihuriro rya politike ryitwa CACH. Mu nyandiko y'amasezerano, Tshisekedi yahawe izina ry'icyubahiro ry'uwasinye wa mbere. Ku rundi ruhande, Joseph Kabila Kabange yashyizeho umukono nk'umuyobozi mukuru w'ihuriro rya politike riri ku butegetsi bw'umugore ryitwa Front Commun pour le Congo FCC. We ahabwa inyito y'uwasinye wa kabiri. Hano umuntu yakwibaza ati, ni ibihe bintu bikomeye cyane aba bagabo bemeranyijweho bigatuma bemera kwiba amajwi y'abaturage? Dutangiye kureba noneho ingingo ku yindi. Ingingo ya mbere kandi ikomeye kuruta izindi zose ni yerekeye ubudahangarwa, nk'uko bivuga mu rwego rwo gutuma habaho ihererekanya ry'ubutegetsi mu buryo bwubahiriza amategeko, n'uko babyise mu buryo bw'ikinyoma gushyiraho ubutegetsi busimburana burambye no kubungabunga umutekano mu gihugu. Felix Tshisekedi yemeye, asinya kandi yemeza gutanga ubudahangarwa busesuye. Ubudahangarwa ntabwo bwari ubwa Kabila gusa ngo bigarukiraho. Tshisekedi yemeye guha ubudahangarwa umuryango wa Kabila wose ndetse n'abantu bose bari abayobozi mu nzego zitandukanye z'ubutegetsi. Tshisekedi yasinyiye ko leta nshya itazigera ibacira imanza cyangwa ngo ibakurikirane mu butabera ku byaha byose bakekwa. Nibuke ko muri ibi byaha harimo ibyaha bikomeye cyane, ibyaha by'ubwicanyi ndengakamere, ukunyerezwa kw'abantu no kubuzwa irengero, ndetse n'ibyaha byerekeye ubukungu nko kunyereza amamiliyoni ahubwo n'amamiliyaridi y'amadolari y'umutungo w'igihugu no kugurisha amabuye y'agaciro mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Uku kwari ukugura umwanya wa perezida hakoreshejwe guhishira amaraso n'umutungo by'abakongomani. Ingingo ya kabiri y'aya masezerano nayo iratangaje cyane, kuko yambuye perezida mushya ububasha busesuye yemererwa n'itegeko nshinga, yongera kubuha uwahoze ku butegetsi. Muri ingingo ya kabiri, Felix Tshisekedi yemeye ko azajya agirana ibiganiro byeruye no kumvikana na Joseph Kabila mbere yo kugira umuyobozi uwo ari we wese ashyiraho mu nzego zitandukanye z'igihugu. Ngira ngo ingingo murayumvise cyane. Ibi byagombaga kubahirizwa cyane cyane mu nzego zifite ingufu n'ububasha mu gihugu. Aha turavuga inzego z'umutekano zirimo igisirikare, polisi y'igihugu ndetse n'inzego z'ubutasi. Ntibyagarukiye aho. Kumvikana byagombaga no gukorwa mbere yo gushyiraho abayobozi mu nzego z'ubutabera, ibigo bya leta bikomeye bizana amafaranga ndetse n'ubuyobozi bwa za teritwari cyangwa intara zose z'igihugu. Uku kwari ukugira perezida w'igishushanyo mu gihe nyir'ubutegetsi w'ukuri ari Joseph Kabila wari wibereye mu isambu ye Ikikangati. Ariko
agakomeza gutegeka igihugu yibereye inyuma y'amarido ndetse akemeza n'uzaba perezida uri imbere. Tugeze ku ngingo ya gatatu ariyo yaje kuba intandaro y'amakimbirane, ubuhemu no gushwana kudasubirwaho hagati y'aba bagabo bombi, byose nyine gushwana kose. Muri ngingo hakubiyemo amasezerano areba hazaza ha politiki y'igihugu ku byerekeye amatora yakurikiyeho yarateganyijwe mu mwaka wa 2023. Felix Tshisekedi yemeye ko bimwe byakaje bazatanga manda imwe gusa. Yemeza ko umuryango wa politike wa Tshisekedi uzashyigikira umukandida wa FCC mu matora y'umukuru w'igihugu muri 2023. Muri yumvisha iri kinamico ukuntu ryariteguye, Tshisekedi yemeye ko mu matora ya 2023 we atazongera kwiyamamaza ngo ashake manda ya kabiri, ahubwo ko agomba kureka inzira maze akamaza akanashyigikira umukandida wari gutangwa na Joseph Kabila rya FCC. Byari amasezerano yo gusimburana ku butegetsi hagati y'udutsiko twombi, hahurije n'amatora y'ikinyuma uko imyaka 5 ishize bakora undi muntu wese cyane cyane abatefuye. Ikintu gituma ayo masezerano aba akomeye cyane kandi ateye ubwoba si ukuba yarabaye hagati y'abakongomani gusa bonyine mu byuma bifunze, ahubwo ni kubera ibihangange byarabahamya bayabonekagamo muri aya masezerano. Aya masezerano ubwo yasinywaga hari abahamya mpuzamahanga bari bafite ijambo rikomeye ku mugabane wa Afurika, muri bo harimo Uhuru Kenyatta icyo gihe wari perezida wa Repubulika ya Kenya, perezida Abdel Fattah al-Sisi w'igihugu cya Misiri ndetse na Cyril Ramaphosa perezida wa Afurika y'Epfo ukiyobora Afurika y'Epfo. Abayobozi b'ibihugu bikomeye bari bazi neza ko habaye ukwiba amajwi, ariko bagize uruhare mu kumvikanisha impande zombi ngo birinde intambara isesekaza amaraso muri Kongo, bakemera gushyigikira icyo twakwita amahoro yubatswe ku kinyoma n'uburiganya. Si abanyamahanga gusa bari abahamya no mu nzego z'imbere muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hari abahamya bari bahagarariye ububasha. Aba bari abasirikare n'abajenerali bakomeye cyane ba Joseph Kabila. Reka tubavuge mu mazina yabo nk'uko byaje kubagendekera cyangwa n'uko byaje kubagendekera. Harimo General Delphin Kahimi, uyu muramuzi cyane, umugabo wahoze akuriye ubutasi bwa gisirikare ndetse aba inshuti ya hafi cyangwa Somambike wa Kabila. Uyu mugabo yaje gupfa urupfu rudasobanutse kugeza n'uyu munsi nyuma y'uko ubutegetsi buhindutse, aho bamusanze yiyahuye cyangwa yishwe. Ibyo leta itigeze isobanura neza. Hari kandi General Celestin Mbala Muntsense wari umugaba mukuru w'ingabo za FARDC icyo gihe, waje gukurwa kuri uyu mwanya agashyirwa mu kiruhuko cy'izabukuru. Undi muhanga ukomeye General John Numbi baramuzi cyane, wabaye umuyobozi mukuru w'igipolisi cy'igihugu cya Kongo ndetse n'umugenzuzi mukuru wa FARDC. Uyu Numbi yaje mu gihugu igitaraganya nyuma yo gutangira gushakishwa uruhare akekwaho mu rupfu wabaje rw'imyiyerekano y'uburenganzira bwa muntu Floribert Chebeya. Hari kandi General Amis Kumba, uyu akaba azwi cyane ku izina rya Tango Fall. Ubu asanzwe ari umugenzuzi mukuru wa FARDC aho yasimbuye Numbi. Tudasize na General Jean Claude Lave Kabe ushinzwe igisirikare mu biro bya perezida Tshisekedi ubwe mbere y'uko atabwa muri yombi umwaka ushize agafungwa mu buryo butunguranye. Uko ubibona abahamya bose bari abantu bafite imbunda y'inkovu n'ububasha bukomeye. Ibi bikagaragaza uburemere bw'ayo masezerano. Byaje kugenda gute rero byose bihinduke isosi yamenetse n'igicishije kandi ishyushye hagati ya Tshisekedi na Kabila.
Mu gihe gito Tshisekedi amaze kwicara ku ntebe y'ubutegetsi agatangira kugira ingufu, yatangiye gushaka guca iminyururu n'imigozi Kabila yari yamubohesheje. Tshisekedi yatangiye kwica aya masezerano ingingo ku yindi ntampuhwe. Ya ngingo ya mbere yavugaga ko nta muntu wa hafi ya Kabila cyangwa se ubwe uzacirwa urubanza Tshisekedi yitesheje agaciro. Urugero rufatika rubyerekana umwe mu bagabo bamushyikirije ubutegetsi kandi wari unari mu basinyanye ayo masezerano y'ibanga nk'uko twabonye haruguru, arimo uwo Tshisekedi yahereyeho ata muri yombi. Kugeza ubu yarafashwe arafungwa kandi amaze igihe yarakatiwe n'inkiko igihano cyo kwicwa. Kuvuga igihano cy'urupfu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ho kiracyahabwa abantu cyangwa kiracyari mu mategeko yabo. Nyuma y'uko urukiko rumuhamije ibyaha bikomeye birimo no kugambanira igihugu cye, abo nibo bari bahawe ubudahangarwa, ariko ubu basanze bararirimbaga ndatwika kandi umuriro uzabageraho. Naho ku byerekeye ya ngingo ivuga amatora ya 2023, aho Tshisekedi yagombaga kuba umugabo wo gushyigikira umukandida waturutse kwa Kabila muri FCC, nabwo Tshisekedi yaramwitse gusubirwa. Ageze mu mwaka wa 2023, Tshisekedi yibagiwe burundu ibyo yasinye, asaba Kabila ko bagusigira umwanya w'uburenganzira bwe, maze yakwegera ku ruhande ngo yubahirize andi matora. Ahubwo Tshisekedi yahisemo kongera kwiyamamaza ku giti cye no ku nyungu z'ishyaka rye uko byagenda kose. Binyuze mu matora nabwo atavuzwe rumwe, dore ko abatari bake bayise ikinamico kurusha aya 2018. Ngira ngo murabyibuka neza cyane ibyabaye muri ariya matora y'abakwiba amamashini ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye twagiye tubona. Tshisekedi rero akaba aherutse gutorerwa kuyobora Kongo muri manda ya kabiri kandi isoza, yiyemeza guca intege uwo ari we wese wakoranye na Kabila mu butegetsi. Rero abakozi ba Pilot News TV, ibi nibyo byatumye Joseph Kabila afata icyemezo cyo kujya mu itangazamakuru akavuga ko yagambaniye kandi nabyo bishobora kuba biri mu mpamvu zikomeye zituma igihugu cya Kongo kigumamo vuba n'amakimbirane adashira, byose bishingiye ku masezerano yasinywe, hubatswe urufatiro rw'amajwi y'abaturage kugira ngo inyungu z'abantu ku giti cyabo zigerweho. Ibi nibyo Perezida Paul Kagame nawe ubwe yakunze kugenda asubiramo avuga ko uyu muyobozi atemewe cyane ko yibye amajwi, n'abandi bantu bagiye batandukanye bakurikirana ibya Kongo batandukanye nanga twagiye tuvuga, ndetse n'abantu batandukanye bakomeje kugenda bagaruka kuri ibi bintu. Ese mwe murabibona mutese? Mubona ko Felix Tshisekedi yakoze neza kwivumbura kuri Kabila akanga kugendera mu mabwiriza ye, bityo agaca igitugu cya Kabila, cyangwa murabona ko yari akwiye kubahiriza amasezerano yasinye ku masezerano nk'umugabo, nubwo yari amasezerano yari yubatswe mu buriganya no kwiba rubanda? Icyo gitekerezo cyawe aho hasi muri comments, nubwo ukora like n'ukora subscribe n'utarabikora kugira ngo udacikwa n'izindi nkuru zacu zicukumbuye ku mateka na politiki. Murakoze cyane kubana natwe muri iyi minota kugeza ku musozo, mukomeze kugira ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza. Turabakunda cyane. Ciao ciao.